Igama kuphaka isibongo wakanzama bathi ngihlaphile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothole lodwa labetshise ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini uqama uqakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengeda ngabane ngunogwadobhadwa ayikhulule ngumfoka makhandakhanda inyoke namakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje yo sanibonani sawubona lapho sinenhlanhla fezi mahlanga uthi ngangena mina sinenhlanhla sasithi sinenhlanhla sikhula sasithi onhlanhla yebo sinenhlanhla yebo mafezi yeah yes nangiya lapha yana uShethi nangiya uAmelia Nkosi nangiya uSandile Ndaba uthi ngithi my king nangiya uSiphamandla Mancinza uthi ngithi King Bhaka sengikhona ngixolise njena ungena ngingashonge nangiya ulwazi bonge uthi excellent budi sihole of course I'm leading the way ngiyabonga mfethu nangiya uHarry Mpana uthi awu Mduna King nangiya umpeki unkosinathi uthi sendikhona nangiya umpeki unkosinathi nangiya ukhumbulani Gumede Katawu thanks congratulations for the new car Khumbulani nangiya uzaca nje bovu uthi ngangena nangiya uCaswell kubheka nangiya uSiyanda Musa wenkosi uChris Khumalo sikubuka Phoenix hey Chris ngiyakwazi Andile Dili Masengwa nangiya unhlanhla nangiya uphila Sande Jack nangiya usanele phehlokwayo nangiya umthebisi Dludla Nkosi yami uNkulunkulu anikhusele noma nihambe esigodini sethunzi lokufa kodwa sikhona ngeba nithinte nguthemba kakhulu makhandakhanda ngoba vela ke ikhuluma into engayazi futhi nawo ngeke ukuvumele umakhandakhanda unawo usesandleni ukuthi unqotshwe izitho zaziyo izitho ongazazi ngikhona manje nangi uVincent Sizwe nangiya umkhulu Sanyani Ntuli sanibonani bafethu sanibonani ngikhona ngixolisa kakhulu ungena ngingashongo ningibone sekithi kukhulu kudu kodwa aliphazamiseki kulosithathu esithi kulona woza Wednesday la suke khona sidingida indaba ezibucayi ngenifundisa wena owabona uJesu Kristu efundisa abafundi bakhe ngokukhulu nangokubaluleka kokumesaba uNkulunkulu nangiya umsindazwe ubani uNkankoni uthi ngithi my favorite nangiya uzanele nene uthi ngithi King Bhaka amen too nangiya ulinde okuhle umlisa nangiya umazwi innocent gambusho omkhulu uthi ngithi King Bhaka nangiya uXolani Manana bafethu siyambonga kakhulu nje isupport yenu nakuba nje nike nathi ukuminca abekho abantu abamince njenganani kodwa ke uzominca bengabe ungangazi ungigcina la kodwa abantu abangaziyo sebengibona nje face to face belanda umakhandakhanda sixoxa abamincile labo bantu uma ngabe umincile cha kusho phela usanda kungibona mina angikhulumi into engayiconfirmanga kwaba ngiphethe angikhulumi into engayiconfirmanga kubaphathi bamanzi njengoba nginedama I make sure ukuthi each and everything even noma ngizothola ispeech la angivele ngivula umlomo ngikhuluma ngiyahamba ngiye le eMidilov ngifike khona eDamini esigodlweni ngisho ngithi ngifisa ukuthola ispeech ngesihloko esukuthi mase ngiyaqeqesha ukuthi lotho ngizoyibeka kanjani ngiqeqeshwa kwizulu eliphezulu mina sengitshela wena hlala uyibuza uthi ngizithatha phi indaba yila ngilanda khona umakhandakhanda kahle inhlanhla ukuthi umakhandakhanda ube khona ngoba uthi uyabheka nanokuthi ngivele ngiqonde ngqo lento ngiyenze ngoba naku sekukhona umakhandakhanda before bengakwenzi kanje bengibuka nje abantu basikemeka abanye nani uyabo nami as much as nginamandla but yabona nakuba ngibona but ngingabinaso isibindi sokuthi ngithi ayikho lento kodwa khona umakhandakhanda futhi lento yenzeka ngithi ngilande wona ngifike ngithole indaba esuke ishisa so ngiyafika manje ngivela khona futhi esigodlweni bengilanda umakhandakhanda ngoba kade ngulandile ubusuphelile odwe kakhulu angazi bangaka abantu abeza kuleli sonto from Monday kuya ku Friday abalanda umakhandakhanda angazi kodwa ngivele ngabuya no 50 yabo ngibuye hayi ukuthi odwe abantu aba 50 mhlamba abaudile bala ku 29
yabo I'm not 100% but I'm a little bit accurate yabo ngicathi bala ko 29 kodwa ngathi ukuze ngalo ngiyale ngoba vele kuthiwe ngeindaba zomcimbi waseMabhida ngitshelwe nje into ephelele manje kwathiwa asekho isidingo sokuthi ngiphinde futhi ngilongitshelwa ngawo okusho ukuthi njengoba ngizokhuluma ngeMabhida manje ngizokhuluma nginikwe le ngizokhuluma kokugcina nginikelwe ngoze ngikhulume nini futhi ngizokhuluma ngelanga engizobe sengigcotshwa ngalo ukuba ingqwele yabo ngigcotshwa nini ukuba ingqwele ngiyogcotshwa ngomhla ka30 September ngo8 la ngiyobe ngikhuluma khona ngithi ngumfuka amakhanda madoda inyoke namakhanda amabili elithathe nkosazana ngiyobe ngithi ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngiyokwenza nini lokho ngiyokwenza ngomhla ka30 ngo8 ebusuku unini umhla ka30 ngolosihlanu lo siyakulona mhla ka30 ngizobe ngenza ngomhla 30 ngizobe ngigcotshwa ubani ngizobe ngigcotshwa yinina nonke ningigcobelani ngokwazi ukubona into isekude ngayibona ukuthi as much as inyanga ihlangene ndawonye kodwa zikwazanga ukubona okunalokho zenza isono zakhankasa zithi abantu abavote bevotela into engekho ngokuthi ngikwazi ukubona leyo nto iyona indlela ke engigcotshwe ngayo ukuthi ngengqwele ngigcotshwe emhlabeni ngigcotshwe emazulwini vele njengoba mina manje ngibuya amakhanda ngifike lapha ya emanzini khonto efike yenziwa kumina okukhombisa ukuthi lo mqhele vele already seqediwe nina senilindele nina senilinde ubufakazi kuphela umhla ka30 akho event ezoba khona kodwa mina zonke imendlela zami sezikumina okwami nje sengakumina kokuthi ngikwazile ukuma ngakwazi ukuthi ngithathe ngitshola yona esigodlweni nganidlulisela into engitshola yona esigodlweni ngakwazi ukuyithatha nganidlulisela ngizogcotshwa ke ngezinga eliphezulu sengigcotshwa nini sengigcotshwa public mhla ka30 September kobe ku8 sengigcotshwa yinina ke lapho kodwa emazulwini sengigcotshiwe angithi phela khona kwasemhlabeni kube khona kwasezulwini okwasemazulwini sengigcotshiwe already nje sengiyingqwele sengiyindlondlo yabo ingakho nasebongeni zami ungqwele uzongena indlondlo izongena angithi bekuthiwa phela indlondlo traditional I mean indlondlo yakhuphuka ingqwele coronation igama lendlondlo nele selizoonwa yimi yabo mase ngithi kuwena indlondlo ingqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholodwa ungathuswa ukuthi undlondlo uqhamukapi uzoqhamuka ngoba sengigcotshwa yinini ngosemhlabeni kodwa ngokwathi emazulwini hayi sengigcotshiwe angimtshele ukuthi yini ezokwenzeka kusuka kusasa kubheka le ngokushiwe esigodleni into ezokwenzeka 1 labantu ekade ukukhehlelezi ethi abasuke all over abangasuki ekade sebebhukile bethi bazolala bavuke Friday balinde ko workshop lalelani cancelana ama bookings cancelani ntshelwa yimi cancelana ama bookings ngamanje ngoba yindaba nazi ezokwenzeka kuzoba nzima ukuthi izinyanga ziphumele obala zithi sezibonile kodwa sekusetshenzwa ngenye indlela emazulwini ngoba ukuze bangaskemeki abantu kuthiwe yini ezokwenzeka into ezokwenzeka kusuka kusasa kuzobanjwa zonke izinyanga ebeyikhankasa zayivotela zizobanjwa kungashokuki ukuthi vote for me ezosho ngenkani uzoyibona wena ukuthi iyafosa iyabanda uzoyibona kodwa emazulwini ibanjiwe lo ibakuvothwa yike ake ibanjwe le elege ngoba banenkani ngithi ngibatshela beze ngenkani babize labantu bakhona kule ngqole yakhona bagoqa abantu bese beyadideka into eyenziwe kuzobanjwa zonke izinyanga ukuthi azingabi zisasho ukuthi vote for me ezosho ngenkani izobe yenzela abantu kodwa abantu ngoba banamandla edalwa zabo banamandla amadlozi ababantu bazokwazi ukuyibona inyanga yabo ukuthi hayi siyayihudula ngizokwazi ukuyibona ngizoyibotha hayi ayihudula lento eyishona ayisayisho kodwa ehlakaniphile izothula ithi nya kusukela kusasa nje ayisekho lento ukuthi kushaya ama convoy kuyiwa komakethe uyabona kuvotiswa abantu kuthiwa votani kusuka kusasa lawo uyabona lawo ma activations as from tomorrow those activations they came to an end avalwe esigodlweni kumina isho ukuthini lonto isho ukuthi ngilawula yonke into manje value ama activations manje
Sekho nje inyanga ozoyizwa ithi shaya convoy iya Clermont iya Pinetown iya Maritzburg iyothi vote for me ayisekho inyanga ozoyizwa ithi ovote kakhulu ngizomnikeza u15,000 ovote kakhulu namhlanje ngizomnikeza 500 manje uyabona ayisekho inyanga ezonto siba nje isigudlweni ledamini siba nje uyabasemanzini khumbuleke masikhuluma ngamanzi sisuke sikhuluma ngenkosazana uqobo mangithi ngisaye emanzini ngisuke ngikhuluma ngenkosazana uqobo ukuthi ngiyivele amandla ami wonke. That is why umuntu bedlalela kwinkosazana ngiba offended. If I can be very honest to you ladies and gentlemen, if umuntu edlalela kwinkosazana ngiba offended because ngiyazi ukukhulunywa ngani lapho. Yabo? So that is why ke ngithi mina manje na ke khululekani lenisuka ebenizosuka ko Cape Town, ebenizosuka ko Goli, ebenizosuka Eastern Cape, enzani nje manje. Gadani inyanga yakhe ebithi suka ukuthi izokugqugquzela yini lokho. Mayigqugquzela aliphakama isidalwa sakhe sikwena ngoba nawe unamandla shiya ukuthi umlandeli wayo kodwa egcineni nawe umuntu wakini unamandla uzokwazi ukuyisense ukuthi lento isho ngaphakathi noma isiyenzela ukugcina icala uzoyithola wena impendulo kodwa kothi kushaya losini konke kobe kuthula ikuthenya from losithathu losini kobe kuthula ikuthenya konke kuzobe kuthula yonke into kobe kubophile kuthe ila zobona khona ke madoda ezama ukuthi abakubize King Bhaka for nothing ila bazosha khona bathi usuka ne madoda hey nisazongigcoba emhlabeni kodwa njengoba nizongigcoba emhlabeni sengigcotshiwe emazulwini ayikho event engomhla ka30 yokukhetha inyanga ephezulu kuthiwa ingqwele yakhuphuka ingqwele ayikho leyo event ngisho kungaqhamuka bani ngisho kungaqhamuka inyanga yangaphansi kwamanzi yangaphansi komhlaba inyanga yangaphansi komhlaba iphume ithi izoyenza ibe possible ayikho ngoba kunqatshwephi unqatshwe esigudlweni sami ibonwe khona ukuthi ayikho inqanqatshwe esigudlweni sami yanqatshwe emazulwini ayikho okwesibili asikho isilo esosuka lapha abangani besilo nabantu abaclose nesilo bazoyizwe ngishoyo isilo sitshelile umuntu ukuthi suya lapha ya asikho isilo sikho isilo kodwa la sikhona siyazizwa inkulumo ukuthi khona into ekuthiwa iseyise stadium kodwa isilo sihleleke kakhulu isilo esinaso njengamanje madoda sinesilo lana esihlelekile futhi esihlakaniphile. If I can be very honest to you, you know, I've got no reason to lie mina asinaso nje isilo kwayithini sisingabazayo oyibona noma yini mabe ngiyivuma mina ekuthiwa besigaxele hayi bengizosho mina ngithi hayi sigaxele kulesilo esinaso hayi bengizosho mina hayibo bengizosho mina hayibo phela I've got a freedom of khuluma noma yini mina ke nje bayazi abanye ufuna ukudala bengizosho ngithi hayi ngeke sigaxele izulu kodwa namhlanje ninenhlanhla zulu kuba nesilo esinje ninenhlanhla zulu abafana ke laba bazofika ngani mase kubone wonke umuntu ukuthi ayikho bazofika ngani bazofika ngokuthi bathi umasipala this masipala that usuyokhumbula ke wena ukuthi khona ivideo la kade beinterview ukhehlelezi lathe umfana ngisayina kuyimanje ngisayina zonke into zase Moses Mabhida nencwadi yakhona seyiconfirm ukuthi ivenue is available so izoba khohla leyo nto bese bethini ngelinye ilanga bese bethi hayi umasipala awuyikhokhelile ivweni kanti umfana ushilo kuyivideo edlule wathi kuyimanje sengisayine yonke into even ama document ebengwasayina or incwadi ebengiyisayina ngize ngakhombisa enye inyanga ebisi withdrawile yabuya ngoba seyibone iapproval yevenue yabona sengenzela in case ngelinye ilanga mangabe umuntu eshintsha ethi umasipala that because esigodlweni ngibuzile ngathi kuzothi bazothina abafana kwathiwa yonke icala bazofuna ukulibeka kumasipala lonke icala yonke icala alikho abazothina lonke icala bazothi masipala this masipala that kanti phela sifuni nomasipala asifuni nomasipala ngoba umasipala siyazi thina ukuthi umasipala kuyimanje le KZN kakhulukazi bahlela the real coronation ye king la yobe khona ukukhulu president ngomhla ka30 October if I'm not mistaken 30 October but as from 29 and banibani kobe ku busy nje even during the kuzoba nebhola phakathi nenyanga kodwa nje mangabe sekuyo ngaphela even namanje wonke ama department akhuluma ngendaba yesilo nokufika ka president eze handover 90 khulunywayo kumasipala 90 khulunywayo kumasipala so angeke umuntu azothi umasipala this masipala that why ngiyithithe kamasipala ingoba ngitsheliwe le ukuthi yonke into bazofuna ukuyilahlela kumasipala sebeyiprotector
usuyokhumbula ke wena ukuthi uthebuza ukhehlelezi ikhona leyo video wathi ebuza ukhehlelezi siyoyithatha sihlanganise futhi sininike yona washo umfana ukuthi kuyimanje yonke into iconfirmiwe mawukhumbula kahle uze wathi leyo video ngikhuluma nje mangaphosisi bayenza ngolosini wathi ngikhuluma nje ngakusasa ngo12 iyobe iqhumi advert okhosini umbuzo wami uthi uke wayizwa advert wena ake sithi nakho ke mfethu ke nawe ke uhlakaniphile phela nawe come on ungavumi umqondo wakho ukuthi ungavumi ukusebenza ngenxo yamapolitiki ukuthi uthanda lenyanga uyithandile ngithi mina uke wayizwa advert njengoba ngathiwa ngo12 izobe ikhona uke wayizwa wena ke uke wayizwa advert ihlala okhosini uke wayizwa hayi iTicket Pro izowa release amathikithi ikhona ke ya release iTicket Pro amathikithi mawungaya manje iTicket Pro ufuna amathikithi uzowathola kodwa icala lonke bazolithatha baforwardele kumasipala lonke ni ngomhla ka30 bathandekayo ingakho ngiqale ngifunda amagameni ngixolise ngabafundanga ngendlela enginithanda ngayo angisoze ngavuma ukuthi ningene kwiscam ngibhekile mina ngafa ngifela nini ukuthi ngingangeni kwiscam angize ngivume mina as long as ngikhona asikho iscam esiyonishaya ngoba nisinde kulesi lesi beyihlangene zonke inyanga sithe mbo zidida umncane umfana wayidlala ingqondo zangakwazi ukuhlola zangakwazi ukuchecka zavela zadatha noma inyanga ifuna information ayikwazi ukuyilanda esigodlweni ibuza yena umfana emfethu ngicela ukubuza kwena angathi umuntu escam ubuphinde ubuza yena futhi wendoda uyangiskama yini lo muntu ke uyaskema wena kodwa uthi ulayithile wena uthi unamakhehlo ohamba nawo uyakuskema umuntu still ubuza yena uthi uyangiskema yini ibizwa ngani lonto ibizwa ngani mina yonke feedback ngilanda lapha ya esigodlweni esilapha ya emakhaya edamini nedamini lapha emakhaya landa khona angeke ungizwe ngiyilanga ngithi ngibuza umfana ngeke ungizwe ngithi ngibuza obani ngeke ungizwe lalela mina ngiyinkosi emhlabeni ngintanda emazulwini yabona ngokuthi ngisemhlabeni ziyaedeka ibongo ngindlondlo ngingqwele ngiyakutshela nje dudu kulabe bese beyifakile imali zabo duduzekani bafethu lezi imali zene bese nilahlile nathi niyavota nivotela inyanga uxhaphazekile ngemali yakho nenyanga yakho ubivotela ixhaphazekile nayo uyabona nixhaphazeke nonke kuxhaphazeka inyanga kuxhaphazeke imali yakho ungabisakhala ngenyanga kodwa ufundile ukuthi inyanga yakho ayinawo amandla okubona izinto ekumele ikuvikele kuzona lokho kusuke kuthiwa kuyahlolwa pho kusuke kuseyiscam leso umehluko kusuke senziwa inyanga senziwa kuwena leso kanti lesi senziwa umfana omncane wascama lenyanga ehlala iscama wena niskemeke no2 manje afuthi inkunzi lo mfana kwazi ukuscama inyanga isceme ascema inyanga nabalandeli bawo konke kugaxele kuthi umunye King Bhaka why are you so sure hayi because ngitsheli wathiwa ukuthola ireport eqondile uyagcina namhlanje mina sekuqediwe ngisho ngingaya khona kusasa ngeke kodwa inini la ngiyoze khona ngithola ireport ilanga kushuthi mina ngolosihlanu ngiyaphoqeka ukuthi ngilande umuntu makhanda ngoba kuze kwathiwa awuvu sazobasiza abantu umakhanda kwathiwa abantu basazophupha izitha zabo zidudulwa amanzi uphuphe kunesitha sakho esikuhlaselayo uvule eqhamuka amazonga wazi asidudule siyophotseke emaweni uzophupha izitha zakho zibulalana zodwa uzobona uzokhonjiswa nje manje mawusuna umakhanda into engitshelwe yona leyo ukuthi izokwenzeka kunini yabo into engitshelwe yona and ngizocela bandla bengabe kushaya u8 wonke umuntu onamakhanda ngiyocela ubamba amakhanda wakhe makushaya u8 mhla ka30 September ubamba amakhanda wakho mhla ka30 mina content ngiyobe ngiyenza la uyobula ukhona ubamba amakhanda uma kuukuthi ubungakabi nawo ikhona indlela osungaba nayo ngiyacela
ngiyacela ukuthi ubambisise. Uyabona makudlula ukuya le makudlula ukuya le elokhuzana emakhaya edamini kunendaba ezimnandi engiza nazo mase kubuywa lapha ezojabulisa wonke ama province nendaba ezimnandi makubuywa le khona indaba ezimnandi nje esiwayimemezela ehlangene ama province ukuthi umuntu nomuntu ona wonke ama province abadilika abantu ke bayapi baya esigodlweni esikhulu isigodlweni esiphakathi edamini bazosibona. King Bhaka konke esabekayo lapha hloba ayikho into esabekayo ayikho ufica amanzi ethule ethe ikhona ke indle eseceleni yabo wonke umuntu oyofika. And ngiyacela bandla uma ngabe usunawo makhandakhanda ngicela mawusuza uphathe ngicela uphathe makhandakhanda lo nawo ngicela uphathe konke ngifuna uyibone into eyokwenzeka ufika nawo futhi kuyoba mnandi usufikile kuwena makhandakhanda bese ubuya nawo ngoba mawusubuya nawo vele ubuya nawo vele usuyenzile lento engithi iyenziwa makhandakhanda usuyenzile vele ususuyile edamini noma uyile olwandle noma uyile emfuleni kodwa ngomhla ka-30 September ngicela ukuthi uphathe makhandakhanda wakho khonto yoyibona cela uphathe ufuna unikhombisa amandla akumakhandakhanda angakanani. Ingakho noma ngikhuluma la ngikhuluma ngithi sengigcotshiwe ngokwasemazulwini. Phela umuntu uhlukene kabili khona umphefumulo khona inyama. Umphefumulo wasemazulwini inyanga eyasemhlabathini inyama eyaphatha emhlabathini. Umphefumulo unezulu lawo inyama inezulu layo. Yabona futhi okwasemhlabeni nokwasezulwini ikuphi okunamandla kwasezulwini kunamandla kwasezulwini. Lemhlabeni wena uyaplana emazulwini bese uyahlelelwa yabo njenganami nje lento yami yokukhuluma la ihlelwe emazulwini le lokuqhamuka ngisho ukuthi kukhona ukuthi akukho ukuthi kukhona ukuthi akukho. Sengicela inyanga ke la zinyanga zakwethu ngiyacela bafowethu ngicela nibe niplana ukuthi nizothini kubalandeli benu abavotile nabalandeli benu ekade benithemba bethi nikhuluma into ekhona manje nithi vote for me. Ngicela nibe niplana zinyanga zami ukuthi nizothini kodwa inyanga ehlakaniphe kakhulu izovela ithule ingabe sayiphatha nhlobo le ndaba ishaya ngathi akazi yenzeka ivele bazibe nje abalandeli bayo bethi bayabuza bazibe nje izobe ihlakaniphile leyo ngoba ayikho into ezoyichaza. Ufuna uvele bazibe abalandeli bakho bebuza umkhulu umcimbi imali futhi oziba mkhulu ovela uzibe mkhulu ovela uzibe ngoba ngizobe sengigcotshiwe mina ngiyingqwele. Obashaya ngeziba ring mkhulu ngoba umkhulu mayafonela labafana ekade bethi bezingqwele ngiyakutshela bazothina abafana bazovika ngomasipala one way. Hawu yini abaculi bengakhokhelwanga umasipala. Hawu yini ndaba lokuzana imozimaphethe umcimbi ungabanga khona umasipala. Hawu yini ndaba sivotile kwadliwa imali zethu umasipala. Yini ndaba ngaqamba amanga ku-interview yami nokhehlelezi umasipala. Yonke into kuzothi umasipala yonke into pala umasipala yonke into umasipala manje. And umasipala uzonyanya umasipala ngoba yini ndaba umasipala mina ngiyakutshela mina umasipala uyihlanganisa nethi kacacile umasipala imicimbi ozoyenza ngiyakutshela mina imicimbi ozoyenza umasipala lo ngomhla 30 October ikhona lo event 8 October nami ngiyobe ngikhona kuleyo umehluko abanye benu ngeke bazi bangibone ngikhona abanye ngobe ngihleli kanje nabo kodwa bangakhona ukungibona ngendlela ngobe nginepower ngayo ngobe nginepower emangalisayo.
yonke into masipala lana ikhona enimandla azobe ebizwa ngegama ama department bandlu athi ngikhatha uzovelelwa awe ingane zami ezilapha kule department bandla sheme beyihlonyekiswa ngaze ukuthi kove kuthi wathi ngikhatha this athi ngikhatha that athi ngikhatha this ngoba kubaculi akho ngisho yedwa ngezwe kule video kuthiwa khona abaculi sebekhokheliwe ngiyakutshela mina akho ngisho yedwa umculi othole ngisho i-cent akho ngisho yedwa umculi akho ngisho yedwa umculo othola imali kodwa ikhona ivideo la ekhohlelezi wathi abanye abakakhokhela abanye sebekhokheliwe ngithi mina akho ngisho yedwa umculo uthola yimini King Bhaka kanti ngifuna ukwazini kanti suka nini madoda hey noze nabonga ngikhona ngisebenzisa wonke amandla ami nami ngayinqobela mina ingqinamba zami ngakhula ngaze ngafika lesigaba engikusona ngoba ngisona isigaba kwafuna nithayime bengabe ngiba namanzi ngoba vele kuyaziwa ukuthi isidalwa samanzi nedlozi asemanzini lona powerful kwafuna nithayime nje mangiba nedamu ingakho abantu balenga ngasedamini baze baqamba amanga bathi babona uxama bengakaze bawubona akekho umuntu okuthiwa wonke umuntu walapha ngasedamini akho ngisho yedwa on smartphone owayezowushuta uxama babezwani pho babezizigi zepower ekuleli yadamu kodwa hayi ukuthi uxama babezizigi zepower mawungabuza umuntu ngawani uthi wawubona uxama akekho ngathi yebo ngawubona akekho kodwa izigi hayi bazizwa namanje mangiqhamuka kuthi kubona uthi kungcono laba ngithi mangiqhamuka bathi yaqhamuka inkosi yethu bayazi laba ke baluleke bayazi that is why lapha ngihlonishwa nayo ingane yakhona ngoba akuhlonishwa mina kuhlonishwa amandla yes yekama kuphaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini indodli ingcwele ebhuqa imizi yabafokazana ngothoni lodwa labetshise ngishithuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini babethi uxama uxakile kanti kuzoshuba vele kusazokwenzeka noma yini ngumasavuke njengedangabane ngunobhathobhathwa ayikhulule kuvuka amakhandakanda amadoda inyoke namakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje kunjani makunje awu awe ngicane ngishayisa izandla manje ngigcotshiwe ke emazulwini manje ukuthi kubona bonke abantu bekuthiwa kuzokhethwa inyanga sengigcotshiwe emazulwini yimina manje ngikhingi ngindlondlo ngingqwele ngiyona ukuthi ngiyona into engicabanga manje ngicela inyanga ebezilapha ebeveza amakhanjana azibe yiplan amanga ezokugoqa ngabo abalandeli ngoba bazobuza abalandeli bazobuza hey ngidabukela abandla laba abalwa noma bebona ukuthi bayashayeka ngoba lethi cace ba ayingeke khona bazokhishwa izisu khona bazophelelwa umoya khona bazofusegisa kwasana abahlangana khona bazoxabana nabafazi babo becikwa ukuthi esisaze sa exposeka ngisho ngasuka bani athi hayi asike senze lento yabona into mayiphikwe emazulwini kwathiwa yikho ngisho ngathi wenzani emhlabeni ingakho mina mase ngithe lo makhandakhanda uzoqaqa ukuthi la makhandakhanda uzokwazi ukubambisana nezidalwa zakho zithola amandla idalwa bese uyanqobeleka ungabe usakhala unomakhandakhanda manje ungabe usakhala ngiyazi ngisuke ngishoni ngiyazi ungabe usakhala and ngenhlahla futhi ngoba ubizo 200,000 awubizo 300,000 ngo 6,000 wakho nje madoda lapho nepower ya for life asuka nansi inamba yami ofuna kuyona 0798130260 yona inamba yami le ongithola kuyona cha kodwa madoda hayi ngitsheliwe lapha esigodleni ngathi noma ngingaqhamuka kusasa ngonikwe into engiyifunayo ngithathe engiyifunayo lapha emanzini mase ngingena esigodlweni mase ngiyabuya ngeke ngisachazelwa ngeevent qediwe ukuthi ngichazelwe yabo
sesekuqediwe. Uma ngabe kumele ngichazele sekuyosebenza amandla la. Angithi nala khona ipower yala sekuyiyona ke nginika iclue. Kodwa mangifuna into ezijule nangaphansi konyawo ezibucayi ngiyedamini. Kodwa izinto ezigeneral ngidonsa lana ke. La underground. Angithi khona underground lekhaya. Mhlawumbe wazi ngelinye ilanga ngizocela bandla ukuthi nginikhombise ukuya ngasesigodlweni sami. Lesi sihamba ngaphansi komhlaba. Khona singaphansi komhlaba isigodlo sami la. Ya. Siyohlela sibe ne-event sibize wonke umuntu kuzobona nje isigodlo sika King Bhaka. Kodwa noma singabonwa siyobonwa sibone. Kodwa likhona igumbi leli ekuliwa kulonto ezibucayi kakhulu la. Ongavumelekile ukuthi umuntu angene kulona. Uma ungena kulona usungena nephunga lakho. Iphunga lakho lenzani lizodunga ngoba iphunga lingaziwa lapho. Angithi umuntu utholwa ngephunga isigodlweni esikhulu. Ya, isigodlweni sala kidento. Yabo, khona igodlo engafanele isigodlo nje esicontrola yonke into angenwa kusona. Angenwa kusona. Ifana noma kuthiwa kungcwatshwe inkosi. Yangcwatshwa kulendle yakhiwayo mangcwatshwa inkosi. Angeni noma ubani la ngcwatshwe khona inkosi. Kungena lo muntu osuke enikezwe amandla ukuthi uyena oyinkosi. Uyena okwazi ukungena naye uthandaza. Ngokunjalo uthina sinegodle njalo ke. Ukuthi lesi silasi underground angeni noma ubani. Kungena mina. Sometimes makubalekile angangena ke nomngami. Kodwa hayi kunje phatha umngami la ngisila hayibo. Hayi ngena mina. Kodwa ukuya ngakhona wonke umuntu angaya bese kuthiwa nakhuke la ngingenwa khona la kuhlele khona ezibucayi ke zala. La kuhlele khona amandla la yila. Uyabo. Ukulunguza ke King. Cha phela ukulunguza nankinga. Mafuna ukulunguza kancane ngawuvula umnyango ulunguze phela ngithi akufihlwe lutho. Akufihlwe umehluko nje awukwazi ukungena nephunga kodwa ungalunguza. Iwindi alikho phela iwindi angithi underground nje alikho iwindi. Kodwa mafuna ukulunguza kancane ungalunguza kancane ke. Ngalunguza. Ukulunguza ngcono as long as mawungeze ungena ngoba mawulunguzile angeni iphinga. Kufana nokuthi umuntu ufike lizokuhlasela ulunguza eminyango akangenile leyo muntu. Kodwa mayisengena endlini akakinya kusembhedeni angakudubula. So kulesi sibucayi ungalunguza. Lesi sibucayi ngempela angisoze ngasiveza ke la. Akusona eso social media. Mase ngiveza la shuthi sesengihleli ibhusende phela. Sengaxhaphazwa na inyoni nje. Ivele ngixhaphaze nje nami ngithi ngiyakhuluma vele kuphele emoyeni. Ngixhaphaze ngenyoni mina. Ngeke ngichaphazele mina. Ngeke. Mina ungangiplanela uzuyeke baba. Ungaplana uzuyeke. Alikho ilanga oyozwa khona ngithi mina khona umuntu ofuna ukungibulala. Lekelelani. I'll never. Likho langa. Wena ongagcwali uyoplana mfana wami uzuyeke. Uyothi usaplana nje sibe sesingaphambili kuba nasesibhekele leyo nto. Yabo. Masibonile sekukuthina ukuthi siyenza kanjani. Ngiya uChris Khumalo uthi mina ngiyasazi. Hayi wena wazi la siphefumula khona. Wazi la siphefumula khona wena. Ungena kusona. Wazi la siphefumula khona. Khona la siphefumula khona ngithi isigodlo siyaphefumula. Wazi la siphefumula khona. Ngamkhombe isigodlo siphefumula la. Khona la kuthibi ngaphansi ke. Ngaphansi inhlabathi inhlabathi phezulu. Uyabo umnyango kuphela khona. Ila underground. Khona la esilungwini. Lena kanti isedamini. So ngicela ukubuza kama uthi uyangi-attack uzongi-attack ndlelani? Ndlelani? Ngeke uzongi-attack mina fuck off khohlwa. Hayi ke ukulunguza. We Michael Alex ukulunguza ngizwane sithe siza la ngoba phela likhona ilanga la ngizonimema khona la kwami wonke umuntu uzommema la kwami. Nenzele izinto ezimnandi kudliwe. Uyabona ke mawunepower. Kubalekile kuhlale kudliwa kuhlale kujatshulwa umoya uhlale ukhululekile. Kufuna ukukhululekwe umoya ube nayo ekuthiwa i-happy soul. Yabo. Mangabe kunepower nje ufuna kuhlale ku-happy. Kufana noma wenza umcimbi ozovumeleka edlozini. Kufuna wonke umuntu egcekeni ajabule angabukhona umsindo ususayo. Kube naleyo happiness ibe khona. Once wathi wenzela into zabaphezulu wenza into kodwa khona abaluwayo khona imindeni engaxolelene khona imindeni egquzanayo khona imindeni emakethe nawo la khona imindeni ehlebanayo ayikho into yenzayo ayikho leyo nto nginivezela nje ngoba baningi abantu ekade befuna ukuclaim ukuthi bayangazi hayi khohlwa baba hayi umuntu ngeke ungazi mina khohlwa ke ngibabona umuntu ephawula la ezenza into engathi iyangazi ngeke uzungazi mina
ngijule kakhulu. Uyabo nje mawungakazi ungene esigodlweni sami sa underground la awungazi. Mawungakazi uye lapha edamini eMidlof awungazi. Mawungakazi ungene kulendlu esedamini lapha ya esedamini esicabheni esimhlophe ungakazi uvula ungene kwesimhlophe isicapha awungazi khohlwa. Ucabanga ukuthi uyangazi. Inkosi mina. Ya manje ngingqwele. Yes. Phezulu kwenqwele ngindlondlo. Ngeke ungifice mina ngilongiveza amabhodlela ngithi leli bhodlela naku ngilongisabisa. Hayi ngiyangisabisa mina. Lo ngiveza into engathi sho. Lo ngiveza ubumba angenzi leyo nto mina. Engimuza umuntu mina. Athi umuntu hey mina ngazi umuntu mina ngazi ukuthi nokuthi ngazi ukuthi nokuthi ngithi hayi baba. Enye level lokukhuluma ngayo. Yabo. Lo ngitshela ngayo level hey mina ngazi umuntu mina ngene ehlathini mina ngiphume nesihlahla sokuthi this but enye level leyo. Enye level leyo. Yabo? Enye level. Hey mina nginesitolo mina nesitolo mina emjondolo phakathi kahlabi hlabi nesitolo ungasibhuzele ngesitolo semjondolo kahlabi hlabi enye level leyo nesitolo impela siyavuma but enye level leyo elinye izinga lokulona isitolo esikahlabi hlabi enye izinga ukhona uzothi hayi mina nginesitolo emlazi nawe leso sitolo sakho elinye izinga leso hayi mina nginesupermarket elinye izinga futhi lelo hayi mina nginesitolo eMontclair elinye izinga lelo kodwa elingaphezulu kunalawa amanye hayi mina nginesitolo eDurban North elinye izinga elingaphezulu na wonke lawo kushiyana ngamazinga umuntu uunderstanda la ekhona ukuthi ucathi impilo iphela la uyabona mongakazi uye phesheya ungakhuluma uqede ukhuluma ngomhlaba mongakazi wahamba amazwe awunalungelo lokukhuluma ngomhlaba khuluma ngale ndawo uhlala kuyona mawusuka emlazi uye edrobheni uye emlazi edrobheni ubuye uvakashele le elokhuzana kwahlathi khulu emafamu uhlathi khulu umlazi yitheko ungasitsheli ngomhlaba awuwazi uzazula awuwazi umhlaba mawusuka la uya Johannesburg uye Cape Town uye Mpumalanga ungcono uya understand the province kodwa hayi umhlaba province kodwa masuqala uhamba amazwe hayi ngisho la inqondweni konke esisukayo qala uhamba amazwe thiwe phatha use Mauritius phatha use Brazil khona abantu abangazi ukuthi mangabe uya kwamanye amazwe alikho ibhanoyi elisuka liqonde ngqo ufuna uconnect along the way yabo fana umuya ko Indonesia ufuna ufika Singapore ufuna uconnect futhi Singapore sewuthathani manje iflight esikuyisa khona ke manje ibhali yabo khona abantu abangayazi lonto yokuconnecta ugcina ngani bezosuka la aye Johannesburg eBhanoyi from Bhanoyi la ajabula afe uya la East London suka ungasitsheli ngomhlaba so ngiqonda ukuvezelana la ukuthi impilo inama level so wena ozovala uthi hayi mina ngazi umuthi ukuthi ngiyakamba kuyambiwa zizezibezingaka inyawo enye level ilevel ifana nokuthi hey mina inkomo zami ngiyazilusela mina enye level izilusela inkomo kodwa mawuhlakaniphe kahle unenkomo ufuna uthola umfana uzogada inkomo yes that is why ngithi mina njengamanje wonke umuntu kubalekile ukuthi aqinisekise uyawuthola umakhandakanda kuningi kodwa ngicela amasenize edamini but please wonke ama province mhla ka30 ukubona abantu ukuthi ke bofika a day before babhuke ngapha benzeni ngicela manobhuka niqale kusemanje ukureserve amalokhuzana amahotela enobelele kuona yabo qale kusemanje ngenhlanhla ke vele a reasonable lapha koThekwini ko Road Lodge ko City Lodge ko bani ko Pavilion Hotel yabo olangeni no maluthi lapha expensive yabo so kodwa ifuna nje uqale manje ubheka nama flights uqale ubheka ama flights iflight the more we book it is the more iba cheap yabo ubheka ama flights nalo futhi lokhuzani hotel lingazi ukuthi uyabhuka kanhlambe kobe kunebhizi ethile ngalezo zikhathi mawungabhuka as early as possible kuzokusiza lokho ukuthi ama price athi kwehla
Nakho ke Brian Manzini uthi noma uye Thailand uqala uye Dubai noma yes hayi ke ngiyakuzwa ya ngiyakuzwa hayi sengicela ukuvalelisa manje benginikhombisa nje ukuthi kujule kangana ngenkathi wena uba proactive ekuhambeni amazwi nedlozi lakho ke futhi liba active nalo uyabo kodwa mawuloku uzungeza la nedlozi lakho spiritual lizozungeza khona le South Africa nedlozi lakho mawuzungeza umlazi uyalimit idlozi lakho ngeyilanga uyothi luphupha likukhombisa into esegoli ulokuthi hey ngiphuphe ngikwenye indawo angiyibonanga le ndawo ukuthi bengikuphi kodwa bengikwenye indawo kodwa angiyibonanga le ndawo my king kwangathi kufika isidalwa sami sathi le ndawo angiyibonanga hayi cha uyibonanga awuyazi ngoba ukazi uye kuyona idlozi lakho liyazama ukuqaqa awuqaqeki wena stiff awuqaqeki yaqaqa idlozi ukuthi explore bra wena hayi wena ngqi engiphuphenya indawo kodwa bengazi ukuthi njena unamalamba akhanyayo engathi kunikune uyabona njena engathi ngibona amanzi acwebile manje le ndaba ngiyibona ukuthi my king iphi hayi wena onyanyayo ke letekisha fuck off ke ba unyanya asuzwa nga fuck off oh cha papa yini ngiyabonga kakhulu kuba nani sengikhulume kakhulu ngicela sibambe la papa yini kodwa ke ngolosithathu kwiwoza Wednesday ngizobe ngikhona nakhona singobe ngikhona futhi ngolosithathu ukuze usuyibone into engiyishoyo ukuthi kuthiwe izinyanga zoqala zihliswa amandla manje ukuthi zingabe zisathi yabo zingabe sikudula imoto ziko market ziko Maritzburg na uzobona nje yabo na uzobona nje uzozwa inyanga yakho ngeke isaqhamuka manje ithi hayike namhlanje ke siyisiphingo namhlanje siyaphansi kwebridge emarket hayi ngeke isayisho leyo nto isile phela cha phela kuhlakanipha le nyanga yakho hayi kuhlakaniphile yabo kodwa kuhluka kuhlakanipha nokuba spiritually uplifted yabona into ezithu ezahlukene if you are spiritually uplifted yabo you need to see some things before it happens before it happens kuhlakanipha ukuthi uhlakaniphile nqa hlakaniphile khona ngisho professor khona ngisho dokotela khona ngisho othisha engibavuma abahlakaniphile ukuhlakanipha nje it's given kuhlakanipha kodwa umbuzo uthi unayo wena imfihlakalo hayi papa yini wena uthi angavalelisa ngilongihleli la fuck off